wo ti ho na wo man panyin wo ti na tam dia nyansa be no wo ti me firi se wo anyantete ya papa na wo ya wan wo benya se man panyin no wada David ka achievement Kesse pa momfanya politics semo eye Ghana mind ye go hu fi school bi de be yen sohwe school bi o man fufuro bi man be the president ye de ne kote beto abontere ye se Ghana maka of no use politics o mu ye no nyansa bia hedanim e ba ne se no nipa da sani a woda adwene woda sumie so ye nyinsa boso me nkron nipa wo ya tete wo se bi ya anye wo ya tete wo da betimi di nipa da sani unhia mu abato abonten na sebia mu sebia nyaado ete se bema bi e wagimi otimi de oba daga eto abonten bema gimi fo no ka ho asem ahwefo ya mamu nyina adwo ya Nana Kesse TV na Nana Kesse sene ya dika mamu nya ne nte no wo Kumasi Tafo Pankrono junction wo ha dadwene amane bia ne nche na wo so de ko yade e ko tachimedwa nansa ya Antoni na no so ne nyina abre no twere ampokwa nyankopɔ be fa na so kun bia be yode na itina manfo de bɔ no mrane aye Nana oya ade yie esane ma pa wo ye se wo bi ho kire no se amane adi obi so se wo peba se ne mankoye wasetena mu de tare na aware wo de puma na abuo no ono nko ana kache eno tweri ampokwa nyankopɔ no Nana no fa no so no ye sa ne ma we ni nyina ntima na ye nwanwanti nipa dodo no a itina obo no a ne se Nana oya ade yie enwumre so ya bana kache na ene ye wo bika ye wo bitie kire ye so a tikase ya wi adwen ya bana kache na fe ya beti eye adwene enso afiri no ho enne de ebeka ho asem ene se ede ne si sekire jamaase a atumpan ana ne nei oba timi ne bema ekọ edemu ne biom koda na oba no a na se bema no etimi twa oba no ene bema no mo adagya ede babonten enne de abetodwa nyina ene se ababa wo bi se ono mampani akoda ama saa me de kote ketuwa bi otwa ede ababonten so ye Ghana mampani kote eya rosem eye nibresem na esunsem a wose o mamu ni nyina yesu na we enye noa enisa mrasabedafo bi diaba saa ena eye asoafo bi enso diaba saa me dia bobobobo akoduru Ghana mampani so ena baba obi so ne nakoda saa me dia watwa mampani na dagya edabonten ma wiase ma nyina ehwe na semi ni adwene ho aye ntiase nti yaba Nana Kesse akache se Nana tikase o wi adwen o me adwen kire no nkasa bibi enso emfa ho bomodia se o hwe yen o be subscribe ama wonua bi enso ahwebie na timi enso aboa midin di breto ba Kesse Kumasi Mandela me na midi dwumadie ho chiane Nana adaro mapia ye ni na ho te sei ira pokwa nyankopɔ adaro ma ne Nelson Mandela le wa Kesse pa o sa asa wa Kesse bi sei atare ne chime ne Kesse na atare ne chime ne Kesse wa metwasi wa metwasi atare ne chime ne Kesse ne ma wo so da bi e ba betu bia no sani awote ya na ate ya na yi ahwefo ne atiefo nyina anwa tan se Nana Kesse mi hu be se mfinchi adunum ni wo so nte e na wo nko fem da bia sani awote sani amfo ni da o signboard so no sa na ate obi za na o secret kura na sai ebi ase dro nyina ni ti no kradie dro nyina ni ti palesitamo ni kode ni ti no ha ma amutiti e komfour bi se wa bene oboa wa bene se de ne no kradie no mu a o dro nya adwuma this all kind of correct na we ase so wonim se aduru a wo mo se enwino pa wo wi ase eye enokure kan ni abotere eno ye duru a eno ntina onum aduru a enwino so na enam nokure kan na ne kan ede fi se ne wi ase na nkasa se e wo mu no o de toto enkane tete wono ansoso ebibiri wo on se enkane no nokure ne ye adwuma se mi se mi wo hwe na ase ne ye kwa ye bem ko di boni bia nti obetimi aka nokure ye nyama obeka nokure se enkane on se nokure ye adwuma fi se bosom no na edi omo ada ye ho atoso no na wo ye boni a unum se asem beto mo fa nchew enti na so no Kristo so ba ye no obetimi twa kontumpa wo se mi do nyame no ofa no hodi wati ase se nyame de wo se ye kan o de beche eno ne ene na ho na hunu nyame da ebi ase de wo ye boni de tie unua wo ye boni atie nyankopon wo ye papa ma unua wo ye papa ma nyankopon eno ntina so obi ye obi papa obetimi ka se enipa so masi metere so a masore na masore
nyame so ne sori no to otere so no aso no abegire nyankopon gina bele no ya obi tutu ka se nipa so masi me bon sampa no nyame betua ne kapa no to so agina bon sam gina bele no eno de na na wada eti bia so obi bia no ho we nyame nipa wo ende wo kan eno bia no ho ye bon sam nipa yesu ban usu eno ban ene adwena wo bedwene ene wo ne ene wonam otuo ya wo betuo se wo na ya wututu no ebe kotre ne kwanso anama wutu no enkotia wunua enko ha wunua enfo suntudia bi mle wunua ehwo ne point no ho na eden no ehwo na asem na seka nipa sebi nipa ni bre ade ene nipa ye pesemi nkumnya ene nipa adwene honamu niema ene ya nwene daache ene kokua mochia oti asama ado twa ya asa akoba papa so ati ase eka yesi a memetu aka cho se nipa domo a mehwe wo mu ene nipa be fie ne bia da bia se ka betu atolu pre ene obetimi atabro ka betu atolu pre be miensa obetimi ene zo komfour na sofobia na malambi na sabe gina brani ade a odoma nkoma de dum me no okuta ko be fa wiase gina abolebo ene correct what you say obe kan obe hwese na no boy bi ba so oba be yade ade oba bi ho adwuma oba na hwe one ne kranhia ene so onko o kan okra kire no so bi wose chinchire atwan obeye skabia megina obetua na me se menye okapre efese sika bone o wi nkate na ba ko apra kate bone ya kare nyina obepru nyina to ogu bepru nyina there's nkate pro ya ba ko se baduasa ene correct on ti no kure wo ne kaye din enna o kan kure so a ma ye free hwe boy bi ana open ti madam fu bi ka me ko hwe ma no magazine o he bisa wasina na kun ma dia me power se me na me se ade o se ade a me power se da bia wo nam a o kwa na anam wonu ma komfour bebele mo na ma metwofo di wo machi efri se wadada obi agye sika obi kwasia o so kuta wo mu bebere because wonam no nim se obi betuma kuno obi betuma ayele mone obi betuma kire odupu no men nante fom efri pankrono ekotre nkwa ankototo de ma ewura nkokwa joso to nkokoto nkwa me nkwa menam pasinya ka me flo prabiai me flo menam fom enese me kotafo mayanka wonantwi a de be ya de me ko madam fu mayanka wi menam fom sa na kotafo namba ai nana ansa na yebekọ adwumadie so no aka na nsia na de wo be ye nyina ya fahye de hye nana no no wiase man nyina ne monyam ewo kwan ya nana no afa so apagya wo ama adwumadie sa amre de etre enso akadu ka bibi kire ya hwefo ansa na yakode yebekọ me da seminia ure finance akofa yenchi no kre na mpanifo se afefie na de akaka yeba ampa se ofi obi a eno ebe obi nti ase afefie na de akaka yeba no kre se onu obi ti na se okobe na ofi no na okaka niema one ne ye nya setna one ne tie mo apia timpelifo se afefie na de akaka yeba emra wo fi ni palo na wo kaka no ya somesi sabe ana ne miamia kura e kana ni Elipas was one Cassam, Sabi, what did be yes, and go a jala. Oh, the Pelifosia and the Miami are crying about Kaino. The Affair de Akakayaba. Ampa. A car fasha, Ubisidian a fashe. Ampa. A fashe, Yashafa, Untimin Shemua. No correct. If you say, Yanyada. Ampa. A fashe, the Edikai. A young Cabomodi. No correct. We are to and Safra confirm pimpim. Any an animal him for pimpim. And I never sleep a minute now. I dare check Osiada over here Nana Kesse live. Oh, TV. Oh, Nana Kesse TV. Live na be here no. Ubehuna komfour. Ade chia. Omo enum ye tin. Tie no ebi nom sabe Milo. Ebi so nom Lipton. Omo Nescafe ni bibia hyem Nescafe. Ye wia akomfour tie ni o. Ebi ba ren chachira. Ene ne nkate. Ampa. Obi so ebe di ne mu. Ampa. Obi abeje ne banchi. Obeje ne board there. Obeje ne crow pot. Obeje ne chance. Obeje ne jeni. Obeje ne toast. And wodro. E to say wodro ya twetwere jo no. Ya kope machine be wo fufu. Ampa. Tie eye odo adide kese e na nanom na kire do. That is a way no o di bie enchirima ani. O de ado be di bie o mani na omo ankasa ombehunu. Eba live TV ndi ombehunu. E ho no ye ombehunu se enye Valentine kwase ade na omudi ni Ghana memo. Valentine na yankwase. Lesen kwase ade. Broni bia ye na ade bia e na wokai. O na na papa bia wo ye no. E dia na ade akai wo na no. O papa agiti ni mo wirem.
okoye peke nkran oye kua ne mo wire nyina wu e dia show school wanya ba bia gina o papa what ba kai da na o kai broni bi kwasi ade awaye oh eti nyankopon ne no me da abibiman so e wo saa ne ma we mu yes onyankopon wonu no so obo Africa kan so de ne ma nyina saa say e de be na eni asase so de pokaye ho hwe ko tale su kura wo de banchi siso a e bebo udua body a e be yiri broni be dua de a just what the fertilizer near draw eno ti na brofo person mo say ensase no o be sa ne ma na ba no wa hu onyankopon ebo abibiman ye de nyankopon emma sonko kwanso ye wonyame de bibia de do ye ya hweye wo sire ya sase ye nsase adododie agudie eniema bibia o de che ye enso bibini eni so ye tudomo ho le domo no ma de fendomo obeya kura oni nsase obepa de bia obedua eno de aye domo e fake one domo yi nyankopon adom odom de emre ye wona hodo bebre ye wo sase ye wo mpempra ye wo nkankom ye wo domo ye wo sibre we dia domo ebele ba kopewo ye wo ne mpempem nyankopon ye de abiem enso bibini ye ni nso ti nyankopon to was menum ho sambo ni patutu ya dinyame hwamo na nem se nyankopon no me de so ene mo amko wo dom ye e de adoma chade de ma ye ensamfo adwempone pesabi kumnya asisire atirimodin akakabensam ene akasesam enti abibiman nyina pasesa da bi ekobosia kobobosia obluchimem enokre ne broni de na wonu krom wo hye de ne ade bia ne nyansa pa ene na adwempa ode ye mfidie ode yemfidie obu maya obu blase da chi broni adwene omo ebe wo mbe se 1000 years enokre sebe yempanimfo yebetra akonwa so a yono ko abedie anase ne wono na busuan ene yene papa enmo hemfu bi aba omo so omo nko a tase yebeto amani padu du enkane yeso obedi hina ma ho ye ohene ahini ase no wo be ye ohene na we twen no yi twen ti wonim ye do bi si akonwa so a no odwane de eba no so no so na eba no odwane akopela kye no ade na ba efi se nananom se wonim to a ene do gina twero no ano enti no wonim se onipa le betuma ya dai abu oman no odwene nipa ho otima ohuma blo onye pesami nkumnya onye ono kwa no onye sisire ne man no ohwese kro no ombe koso no ombe fom nto papa efra to ohene ti kro mu a oman na de so gina guriti so na pampa so ene so sabio ye nananom bi ayo komfa ho kra beton sisi a no enti niema bebre asanka ene ma ti nyankopon nunu so obo bibini nyankopon ende ye no kre pa wo nyankopon nunu ho etiefo onyankopon obo bibiman wo hira yei wo me enanro bi ka se bi nyankopon hira yei oko Israel plekese ho ebi o Ghana ti Ghana ni Israel nyame hira wo mo waka we wa fa no ho ani onima se kire ade nyankopon de ma ye no ya mu a na nyame ase ahwe ni yie ona na bi etimi de no ho ato ama wo am ye twitwa na mato apete wantimi ankai no e de ama wo sa ho beto nti nanka asanteman a na obi a obo aye ni ya celebrate no ya dira fashe ya kai no ebunuma mu a na onso so panyini bi onso ye bibi ni akai no okọ esiremu a na onso so eno na nyankopon to o sampa na bibia dana kwam wahunu na broni bi akwaye ne papa ye bi a who di valentine o ma mi bi atitiri mo wirem aye kua e dia hwew o kwa fomu kura ntuma ba kopemu ate ena bonu ena odi abo so no odi akọ e dia hwew e do akọ school amwa wie onye ba bia gina wo ma mi awu wo timi fa nsuo kura mo ne din emfa nkai ne da wo timi nti wo so di valentine ti nyankopon tua ka eduru valentine na condom ashoto na sakra petisi kra petisi na ashoto ade kokodi ade papa be dabi ade be che na condom ka bonten eduru ana obi akoto pants kokwa ama ne ge ne yire wan to bia mo ba na obegyawo so ne ayamamre na aba knowledge is power ye nim nyansa ba kokora bibiman ye jimi ya taba nyesa bi ye jimi abibiman ye jimi ankasa atina kosi broni was black man black sense no ya tutum nti ya ye ni padua tutum ni affect adwene no ada abibiman ye jimi tidie dia hoto na nka ablofo no se kombobo bosia wa o ma na ka ye na ko se kedidi mo bidie nyokre
Ye ye wa wo mu. What I say? If we say, Onyankopon ade a omde ma ye no. Nyame de ma ye no. Ya ma ye ni anso. Anhwa abode ni yie. Ya mo ho ban. Ya mo ho ban. Enti je bia broni. Bibia broni. Bibia broni. Ghana ni ebeye Ghana made mpaboa kama pato. Enso onto obeto broni die. Adentia papa. China ma develop nyina ye die. Wo mu anema. Omo ankasa ni ku omo nema ho. Eno ana obehye. Obehye. Tiskana tra oman nim. Eno anu mu. Enkwa bontere. Na enso so no ni nyina aso ekokwela ntatwene obomu a uniawu. Wa momu a osiawu. Bibini nso so ye Ghana made no. Ade o de be so le hye ko fa ne papa. Yenya nwonan beda say no abeto foforo nyame me antiase oye ate nana Kesse TV na wo hwe ye ka antiase na enya papa bonsuom Tafo Pankrono eho na abehu ye na wo hwe TV a niema dodo no a na abesua ade afiri mu abibiman ye ko ne sei ene ye ba ne sei kwasi broni ekodi nachi ene de wo si odi ntrumu na aba ti be ma na oba na ye ko ya na se ye bai enso yesi ne ya mamre no a sabi akane ne bia nkana nanom som wo be den be ma na oyonko be makoda ana so ba na oyonko ba akwakoda ye twosu sane ya Nana Kesse kana wo wadwene ya bo adwene nti ye do kotena wurem na afi wo mba nipem kura na ene ye ba ya koso ewo bibimem koso ewo Ghana mem se oba ene be ma be kodem na wo mu akoda ye asuma sempa ene ubehwe na babonten ye de adi asoafo bi ye de adi mrase babiafo bi ahemfo bi kura sebe metimi akase ye de adi wo mo ene di akwa koduru Ghana mampani so ne be ma bi da bonten kitikiti bi anoko ababa wa bi se ono ne kodem ene ono kodaye o mampani a ono wo hwa oman nyina so ECOWAS abibire mu atoye wono we chairman sa baba we akofa be ma ketua bi di abasa yi wo mampani be ma tiwiase ma nyina ehwe nana ade yentra fofo ho na na kwaye ene na bibia ye bibie enei na nkwaye adua anusini bia timi sebinom no kre na nka wo se no no thank you ye me nkwaye chire kula se ye papa rolling star no a na nka wadi nsamfu soja amamu a ade be china kia ese wote Canada wo baba no wote Canada ya kedu akotu pubunu ma mpata du na nka wadi nkwasasema wahwe yie ene woni ho yen kwache na busuafo wayene eba ne sei ene wo sembisa ade a be ma na oba eye na ekura bo eye twetwera na obobirim nipa na bobirim ne nipa no agasa do da yo ekura wo no agasa wo yina na mo wote twera ekura ye twera na obobirim ye mu ahyew ekoba ne se na obirikuro de gem ye ne ye dia de gem me ka asema kire wo na ka kire onipo da sani bi obeye sa de we bia no aboa kura ho mfa so kire eche nipa no odi aba bonten no anase o mo sa nipa no a odi aba bonten se be ma bi din ada ana be ma bi obeka so ba bi enada na odi nada janie no aboa kura o wiwira David o tiwira mo o wiwira kura no o wani mo nyam che no sa nipa no na sa nipa no ne ma me kura wo no ne ma me kura guna busu ani base obe guna ma me ani base asaba na me ka kire wo wo guni ma me hu fi ogu abusua no enka na tete wono a ka sa nipa we oni na busua nyina ke betwa omo su betwa omo su omo abusuo wan tete wo ba yie nti wan che na kire papa wan che le kwampa wo mfa so nti ye na eso no wote Ghana na be so te Canada ote Ghana nti tete wo ba yie na wonyini a ablaba de tete no wafaso e de abobla enya bible na kai wo na nanom de ka to wodada yentete ye maye yentete ye baye enti akwada o yemfumso bi a enam so Onyankopon bo papa bone atenka ni ahofama edi fra nipa moja ade bo nipa di enti akwada kura woni papa ni bone no wo ye bone a na odi nsabo no hu panyina na ne yema hye okotete na odi nti siesi wan na kire no onyame de abo afra nipa bia tinya bible na be kire papa kire bone nyame de bone papa nimdie atenka ahofama ni nyina tirimo odi abo nipa afra moja enti so de be ye adwuma no ene hia enti oni po ablabo ene ade a wo ye no ene kire won tete ene ba bia wo firi age se we oba no mfra busua papa na so mfra busua papa oguna busua fo no nyina ni maso samom mina bika kire wo efiri se ofa ene na ye de bible ama ne ma bebre akata wo na sa de bia me ka se yanko
ye chi anko fatete atempo no dia Ghana man ye beye mbobbo papa na wonu mo babo ntin dia se ne na ekobunu mu a na be bi ekyina ye me da bia me nka cho so man ye nyina yie ekobunu mu a me se da bia me so man ye nyina yie sagnipa o ye president ya no nye president kura fa president kura to nchen woni pa bia wo do enam asem ebeba bonte no wo ti sa aboa kura wo ni mo nyam chen aboa efrise eye hintasem eye sumasem eye kokomu asem na sabia musabia nyaado odoman ko obo soro bo asase obo ade obo bibia no tieni yo odoman ko obo soro bo asase ebo bibia no o de sade ne hintade omo bible no a omo di akire no ya nya me ka wona me sade omo bible no emfa tieni yo omo bible no a tieni ye omo di akire no a enu nti bible omo de in the name of Jesus ama bone obi ye bone a onsuro okuta bible no twa kontompo no waka asembi wose emfiti ase no onyankopɔ bɔsoro ne asase na asase sakasaka ne ahunu na sumbutusu esu nani eno onyankopɔ ka ase nye han ene ye han eye han no akire ntoaso no onyankopɔ bo edi ntrom na osiesie no de Adam etoa no na akire no onyankopɔ hu se ensese be ma no nko atena obi oka quotation wase oba ne be ma ne ka se wabone ma mienu na me kwa de oni bible na dwene nya dwene Yankopɔ ne ka se ni onyankopɔ ne ka se ohunu se ose ohunu se ensese ono nko a etena piao ena oma oba na da na ho na oyi ne mfempa be ma na da na ho kafra ena oyi ne mfempa re ena ode ba oba na mra oba na ni ba no so oba ni padua mu no be ma ne hu no o ka se wani me dompe wani me hunam ya no who said nipadua na de ye no ne fanie enti fana ye mo am bible na ka otenie na mra onyankopon de abode enyina de ba nipa Adam Eve no so mo ntra asase so ni abode so nyina no emra o mu di abode so no ka se bibi o ha bia mutubefa me de acha mo mfa na sa aduaba we mo hwe no mfa mo nsaka ada mo de mo nsaka na ye wuo ana be wuo eno akire no eye obonsam a oda no ho wo oye ni patuntu eno okọ ye ho ni patuntu ba ye da na emwa no ye emwa ye du oye ni patuntu no di odo wo no a odi patuntu na ba fisi ni patuntu ye emwa ye de so ye jiri ya taba ye onu adwon ni adwonfia hyetiri mu eye sai di pa eno wo no da oni bonsam na da no wo no okoka kire oba na se sabe ne be ma no sunu opie kaka o ka che oba na se hwe onyankopon se saduaba we munni no woboa ma munni no woboa we da mo bedi saduaba no moni beti na mo be so no na de onyankopon betima yi bia mo so mere enti odada no wie no oba no kote aduaba ni bi oti di ye ne fe enem se be we ye ne de esaye ne aduane ye ne fe enti o be ma ne ba ye no ena nam se mema ye gimi atabanti ena oba no edada no no se ikodi bi esa de no nye papanti ta de no nyankopon ka no obo ne de pa obo enti o se beti bi mo no eye obi eye papa bi akwa yi wo se e twa fra papa oti aboa ne ho atwa nyansa no si gibidi ya gibidi ena be ma di bi no di bi no tiani o ana asem no wo simle ohun se nyankopon ba no wahu na omu siesie yi omu siesie na chi no na ofiti ase de ahaba ye nkataso omu kotete aha yo ena odi twa na sene na hintasem echese sable no na onyanko bible no the deep na me church emle obo oba na be ma no sable no omu nche dress no oba no adajam da ho ena be ma no so adajam so de da ho enti mle a omu kasia mu no na so omada to omu de no omu se ei Sadi we ya de da ya de papa. Enti adenti na. Ade ne we ba do fa na to ga. O si ya katwi. Ya katwi. O mo fa o mo wie no. E no wo se da bi. Sadi we ya eda we. Se ya de hia ya da esombo. Ene ya ma ne na da jabiem. Ye be kata so. Ye be kata so. E ye bebuo na Bible ne kuta wo bu wo no. Efri se ohunu se o mo ade bi a esombo. Ya ya soronko. Enti enemu asem ayasoronko emabonte na sabia musabia nyaado okra abo okra ubehunu pa se wo fro ne yere no eyesuma mu ade anajo so serious so no oye nga odisie obetiri serious no oye nga
o su de sa akwala na se ba ku betre wo ha me papa wo ma nana do me pa ba bi de boli trim ko de musu o ji na ni o se so be ku no o me se nya enye ho okra o ye fun papa o ye fun na e so no ko ya boa one na yire ja o mu di sie e ba ne se no nipa da sani a wo da adwene wo da sumie so yanyi nsa boso me nkron nipa wo ya tete wo se bi ya anya wo ya tete wo da betimi di nipa da sani wo nhia mu abato abonten na se bi amu se bi anya ado e te se be ma bi e wagimi otimi di oba daga eto abonten be ma jimi fo no ka ho asem na me kofa oba we na oba we na yedi ande yi na fa nkosia wagimi atabanti hwe enye izo se oba odene ho bema nukre hwe oba odene ho bema odi nipadua nyina ama ti bema wo no oba da tiefo mu ntie ahwefo hwe eni ahwefo so mu nhwe se oba wo ni bema na mu no eye hintasem nukre ti bema wo no oba wura da mu ade abehunu oba no ho se ye papa se ye bone asemia no soa eye wo nko a wone no onyankopɔ de ma wo oba no so ma no kwai se sei ti ade bi abehunu bia no so so a asenua na meso ti nipa bi a wode enhyiamu na aba beto abonten no aboa kura owiwira no wonfaso te no wonfaso sire nipa no na wo hwɛ sɛ we bae na empese ye nyina omamu ni nyina na okuka na mahu fie o wiase ma nyina ehwɛ okuka na mahu fie na empelifo so te wo hwɛ de yi ni nyina agira sɛ obi a woni freedom of speech hwa edi omu di niam bi kwa bekeka ka ho nwonwura yi ena akwada oye boni a onsuro dabi enkane ye sisa ye nyini ye kura du be mfie be se edu nwotwe ne ade sa wo fam oba kura so one nada eno kura ya sam kase na usuro wonu oba gina ho a panyini bi ba wudimi ka ko be 100 bias na wonu oba konyi nsan utibi tu ko dabo iba bi kura be na wotwe bi to widem atowuram ene tete atempo ne ya mane kwa minti abontere kura na obi titada ho nukre ofina no nyina ka ayi afiche no ba kunturu ho na wo ye kraman dabi wo ye nantwie wo ye mu wo eti wani nyina ya ntete ene tete atempo no a ya mane no ofa me se si yamfo ya mamla ni amamla amasoro bia ni ye mu bio fele bia ni bio na broni se dia wo se onipa bia onipa bia ye obayira na mamle na amane no wote se aboa ofise wayira na kwai nukre aboa onya atenka onwene nukre aboa ekom di aboa wote nka se me nkonsuo mnyede enkodidi but onwene se me ko nukre fidie wo fidie be yime enti nipa bia wo ya ade a wonwene ho na aboa kura ho mfa so chewo efise unipa nyankopon abɔ edo afa nipa so ameya wo atetew tieni yo ye wo wo no firi na ye mba wo da daga tieni yo adaga mu na ba ye no nga ebeduru baabi na akwala na obutu ya tieni yo ubutu ye no ewi akire no abafra no ne ade na tenase nukre otenase a enu achi no na ha asese wo gina ejina na chi no na ha asese wo ye dai onante otutu ne nan baako ni nyina so yakata no ho ansana akire ohunu nantie nukre nantie na akire no ansana ohunu mulekatuo ti abofra bia wote sɛ de ne obenya ma akekakra na obehwe ho ifise onyankopɔ obo bia no eye enidiso step by enidiso etu onipa sɛ wanhunu wa nyina na se wanwene na wo ye niam bia mfata ababa no na ɔtone nkɔ ato atwene se no ase wapo no humusuo se bia onam bia ayi te se cake abel no eti ye oman mu mpanimfo nyina nya Ghana ma wiase man nyina krokro na wo no so America Canada so Orlando so Canada aban no so odadwene a obehu so obi de bi sa ye no a kanya ne de na sabe wiase kwasia bakwasia eno se de biyonko ne eneme enti ka Canada aban ko se kuro no ko ba no tira ho family free kuro nim wode ba ko tira unu asoro na na aso de aka hwa ofise se de onye obi sa na onye wo be ye wo sa na o man no hu mu secret order ba beto abontere to the Canada aban o pam oba free o man nim o se biase man na ko mti bi kabom na ko ba no o mu pam no yinima nye hunu so kokoto pubunu mu se kwa ye betuom no obekwa ama
emwadoma dini na mo a o ma dini na mo na ye freedom of worship any hwan na wo sebe we Japan dey na ma mpabode any amanyosem abeka ho obi so kra support so obi ba akoka no ti beboa obi ere obi support say ebia one na akoye bibia na say wakohu bibisa asa ye no kra say nya gloro de ababonten obi support amanyosem nti no sansa fun we woni bi tete sa no enti amanyosem Ghana memu ha Kesse se keto aba kura ana bibi mem Kesse se keto aba amanyosem mfataye no se asi ekom de na nkom nyaku men kase ku ya de papa wo men kase ya papa wo de enti amesi amanyosem se keto aba no enye papa ni ebe ye den se me ya NDC ni we ya MPP ni tieni yo ni tie nda me NDC ni me ya mampanyiri tieni yo ni tie ni ye obi di sanchi bi sam we bi oba bi o e de go mampanyiri ma ha ma ha dey animu ase na MPP for bi susu ye dey e support no e hyase e support that means politics ye ni nyina nyansa bi anim nyansa nim etua yonko ho atua dua ko a na wo mampanyiri a wo no di man so upo wo mpo wo ya papa wo ya obusu apanyiri o le do o man so tesi a wo mampanyiri Akufo Addo obeto akase ye nyina ye nhye be hye ana ye na ye beda covid bai wo no hwan ya de be wo no hwan enti so obi o mampanyiri no obi gu mampanyiri ho fi men kase wo no politics nti wo ko hyase se ye mu ne ho fi na MPP swaba the same tie de you know Mahama no o se sa kwa no de fa so if you say politics na ye ni nyina no atwiri bia no maka of no use politics o mu ye no nyansa bia hedanim nyansa nim ekwa ni ko da sani adenti na o se basa na mo bo mama na downfall ye ni timamu hu na ye ni bia timamu fu a timu ye so ye dey na so oni friend ni tire ni friend ni kwa o mu nyina nto amenem enti so obi di wo so na na dwene mu no nya papa dia ene o man ne yakwa ne sai yakoto amenem ti sa MPP ni kura na sa NDC ni bi ehwo aka no wo ye o mampanyini de wo NDC ni nko hyase se e support na wo pia because we are kan politics na wo petumi ti na ade ye wo ye wo na o man Ghana so no edini no so e o sei no se da wiase ba bi o man Ghana kula president ko fampla de president Bema say ye no kre say ye no kre kwa yi ko tie ko de beto wo no enya no kre enya mampani dia enya ne dia ena no me de chebja no kre hwe o mampani ma me ka sam kire o fie say say a tie for yesu ade o mampani no fie say eduoson we ni politics man o ye kokko o ye kodaki so e tuntum so e ni patuntum me ye ni patuntum o nipa bia o ye tuntum ni kotia no nye kokko da sa me na ka kire wo wa hwehwe ayi hu na me ya kwala nipa nya kwala o nipa o ye ni patuntum ansana ni be ma no be kokko kwala no ni ya wono foforo ko ntimi mele ko sei anasa krama ya de bi krama ya de ne na de wonya baba so baba so ne ma be ma ye me see me share video no sa be ma no ade a bi a beto akase bi a eye wono aye e bi a ne sere ha ene bi a ne so ya se ho ba be ma no me de beto ho no eno kura me ntimi kase sei kitikiti nya ne kitikiti na hie o be ma no boble ne chese eye broni bi be ma enom dia ye sa de no na hwan na agu nani mu ase ya una ugu hu ndi base fi so wonu mtabu afa hwino akire wo kire kwai wo ti ho na wo man panyini wo ti na tam dia nyansa be no wo tirim be fi se wo anyantete ya papa efia wo firi mu no odidi ne maami atam firi panyini mfa be duduru na wo ya wan wo benya se man panyini no wada David ka achievement kase pa offer ke wiase kwa ye believe ye ni ehia for kwa mobrofo ye na masase so oba bi pewa otimi ko fa nyinsa kura be hyew yokre me cast match o be TV so aka me obi di nyinsa ahye ama me hwa akwala no enya me ba nya ba enso me fa ne se mako adopt to akwala no onso enya me abode me yokre obi di nyinsa ahye me hwa akwala no yokre obi di nyinsa ahye me cast match no enso nsa ahwe enya me ba enya me moja enso me hwe no o hwa akwala efi se oya abode obi ni me de obey na asase so yokre etie kura no ye mobrofo no obi ti ko fa nyinsa de be hyew yokre na abanya so man panyini no wada dabi ka ya akonya kase
adi mawa to wo se wo de hoahoa ho enye jibisam ne kwase asem wo yi Joko twako teketua bi babonten oh bema emfie aduosia chire ko mfie aduoso na akofa we kwati kitikitu anu kokko we dia be so se o mampanyin kwati na esabe ebi mu so ekeka nkwase asem efiri se kwati we woye bibini o bibini bia ne wo ye tutuma ne bema no yete da kokko twa me cheo awo baba so aye no me yesua de me cheo awo awo mo ensosie o se wo akola na akola no be nipa kokko a nokre obe nipa kokko a wo akola to ofofra we fita efita yesua de pa me cheo wade wo akola na akola no be kokko a ya wo fofro no nya no we fita ebebembo be busumi we fita na wo akola na obeye tuntuma wo ye kokokokokokoko wo brete se moja no na je se obeye tuntum no kodaki ento obefiri tuntum mu obefiri kokoro ma yele aba tuntum mu obefiri fitanim aba kokom eno nti ne ka akwasi broni kokko broni fita wo je ka broni fita kwasi broni fita mopiaw ento wo akola na obeye ya na kotie wei eye broni ba bi kote broni biba kote enom dia yesa enom dia ade ofa me hwe nipa nya akwala wo yesua de me nya akwala wo wo de atiefo abutie yesua de obi a hwe video no se onipa tuntum ya wasaye abesiri wo kufo do ya abesiri wo na nipa tuntum ne kote no betuma yefita kokokokokoko ade tani ayetwa krama baba so aye no afa ni yebemia nyansa bia ni because of ugu nipa no hu fi dia na abenya o say no we aye kan mahamatam ko omampanyin kofo omugu nani ma se kansam fu bi ni nyamane ba bi the same thing mahamatam the same thing oman no ye gira bra na say why ni ye no yam oman no ye gira bra na say efri say ya in the name of Jesus Bible and I say boni bia beye o kan fom so kire no a o ye no kwafo ni tini ni say odun fom so nyina be chew na wa tu afri die tini na eto obi re kura betuma kodi no obi re kura me dia chew Bible na asem no wo se boni bia beye bia no wo de be chew se wo kan fom so kire no a wo ye no kwafo ni tini ni say odun fom so nyina be chew no wa tu afri die tini nyina eto boni a wo ye nyina no nya me dia chew na na wonim eti so obi kobokro no kura ade wo se masakra obetra so dem onim se nipa a wo mu free takrade eba kumase hwe ba bia takrade ewe wo mu anenam mua wo mu VIP na wo beduru anyan kwanta na no kwasi adaya na kromfo beto hye wo mu so agi wo mu hu sika nyina hije ma no ye behwe pant dross wo hye wo nyina wo mu wie na wo mu se anyi wo mu a wo mu ni aduma yenti wo mu mompaye ma wo mu na nyankopon fa nche wo sana kwa ye we so topic kesi pa na ya story a da ho no ana kromfo no efri ana betu dwase de enye wo mu a na wo mu ni aduma ye asorefo no mompaye na nyamemfo mbone nche sasenua no so no emra ogudini no wone kromfo no onyankopon de ne mfu ba ko che no efisa ba ko se wone de wonyere mu nku no wono ka bususem na de wono odi bone no wono no ka se we de no wonya bone dana no hotini ade no ena onya na sum bi na de ne fa ho bi enti sa na kromfo no obebo krono no na wo bompa ya ba no na ko se bone na nyame de acha enti bone ebe koso bone be koso tra o ma enu de bia esa ba bia ne na ka wonim se sia de o ma na duro no Ghana ki yes police empe ka yes soja ba mu pa samu mina mka kire wo na kwata se bo ye o mo ye soja ni na tia konyo so beto din kwa se mo yi na na ba che wo mo we obeche wo mo we ewurade yankopon ye huru si mani so soja memu a obeto ko gina ho so obiti bi ko first speaker akwa bi nanim sa akrantie bi be gina kwa ho no first speaker no akasa to man panyina taba sopa no fi no mo resi ko siri dase yanya na hwe soja memu obeto ye we dadi ka ahimachina ka da puma ma oni mpata akodi asi kikire wona no nse guachi ko to atwire puma ma wo ya de wo pire wo de bo ato so asa ammemu wo sua nyansa efise o man no ba bia ekeka ko no ye hia de ahia pa ye gimi kabi ma men kabio kabi ma men kabia na no chese kodi obi atem kogo obi hu fi gu man panyine hu fi gu panyine hu fi kan sama nsese o kade kire nipa
fa panyina da jabeto abonten awurade eye musuo ofa na wo papa obetumi de kwati abeto abonten dabi se Akufo Addo obetumi aye ne papa obetumi aye ne papa obetumi aye ne papa obetumi wona tamsu nti won fa ne papa kwati Akufo Addo won tama oga ne nana no ne nana no no watimi de be ma panyini we kwati abeto abonten a tasa wo sabia mu sabia nya ado a enipa ewo na krama na di wo maami ana tinana obetumi akase ebinum so oba no na dwen eseye no waye sunsun mu ni ne de adia tum se ampa na dwen eseye na dwen bia no eseye na edi entra na dwen fie kuta no ne ntetia wanya ene nipa bonefo bia bia ehye na sese wonye sa fefrize minam ka kire wo wai momfanya politics semo eye Ghana man ye go hu fi oh school bi de be nsohwe school bi o man ye foforo bi o man be the president ye de ne kwete beto abontere ye se Ghana ketua ne class an ye ketekete ofa na fi se wo se wo to de se a wo abrochira ahofo be bu so ye nipa dabi ne nguase ofa o mebu dabi wo mumu wonima abrofo no enkwasiade a o mpanifo ye wonima jibisem bi a abrochira o ye dabi enso nam o man no ho tonti o makoma no tu no mun ko hunu mekanda wati wonima kwasiade bi ye president for bi kura to bi mu na pa obayire wa anu wada enso eba abonti a nipa no ka ebe pata no amani ske mu odo wa ye popular enso man no ho tonti bia kana no atum ni ntisade wo ya aba no enya politics am o nya politics am ya go man na eza wona ma wo bo ti so ya Ghana ni ho na bebu o ya ga se Ghana for me makra se mo kote yanke engete o ko pe broni ba o aye se nkruma no na broni ba o pe yiri ma no ko kote ti se ya na no ko so a eni patuntumi so a o kote ya no e kokko se se broni wi a obaka Ghana ma mu nyina monya baba so mo yale enya se papa we se o ko baby upo baby obaka se Ghana we se mo we nkrama anti baba so we nkrama anti krama baba so ayemo enya se papa bayi na ya kase edi adwen da chia ye be hwifra na emusu kase e na me pa to bla wa se mi kan busu kase e na aba samri ni din de say nana sibe Brian na also waba beto ye wani abesimu bi ti kwambia so no wo se unya kwanya na so de wo so ka wo ho no wo so wo na asibe wono so komfour wo manso ankama akropon samri de wono so waba beto ye na nani sam nani so abehunu mu bi ti ye kase samri won so entra ho mu nkura obeka se mi ko bi no man ka bi eno de akan mam ye chi ti nana ye be mo akwa ba ya jena odaroma de ye te ho anwumre enie wo Nana Kesse TV a wo Kumasi Bonsuom junction wo hwa titiniya ma hodo no a ya to aguo na samri de nyame ne nana no mama ne nyansa sonko a wapagade ye den eba na sania wo beto no saa ne ye ka no de ne sisi jamase atumpan ana samri de o mampanina odi o mani nyina so na ECOWAS kubata oye dwontrani ne bema da bonten se oba bi so ne nakoda nana ye to ho no yo aye se manko boso basase o mami nwen akonya nukre no man nimdie a o de sa TV am de bitim se biasa asai na sei anya Ghana nko a biasa nyina asai ye nyina hwese sa eso obi bo soro nyum ananya menwum atare shere furu suru ko sin nase ase furu adda no so no obonya menwum abawo futu na atalia no ene enwum no firi na no mu ba no ende seka nsusu ye bia kan atare nko na wonu mu asam ko omo so mbabro pere me kan wona mtre babro no sei utinwe buti soro oni manu dada no correct di fa bin kan ho ampa ina komfour pia pesa ese komfour de beso unsi be pia pesa ese no wi no ubi pia pesa komfour pia pesa ese pesa ubi anu so abin ntiro pia pesa dadi obri komfour de akomba ye Ghana santino na se Ghana no pia pesa enne obi bo nyamenyom ni chatete wi wa chise and credit super group it means say wa chise
dwuma kuma nim se sade beto woni a etimi kata woni tata no etimi gye no aso odi bi ato aso obonya menwom obonya menwom ne nyechia sei wodi ade akeka ho ne match eguru ko cha oso tinju eguti so no ma no dada fa bi kan enyi bi frem aso so foire na ne match eguru ko cha aso ma de platform no correct na de to kra tim ko ye bi kan ho na ye kese pa so foire to wo ko ye bi aka ho na to na ye kese pa obi bonya menwom ba ko na boss boss ase ye kese nyame ni ho no correct nyame wo ho se dia akomfo ana abosom ye di hire gusuru go fom no e tie se bibi wo soro bibi wo fom no correct se bibi no sunye foma ko biri ko fa antrem a meska jokofi a friso a mesifo e jiri se bibi wo so ampa ke se obi bo nyamenyom ne dressing a wodi gira ho abo wo gira so atare a hye no de gu fom enko ano a se funu adda no nipa mu ana wokutemu nipa mu a wo tunum amna sami komfo a wo se me me yebozam no woni ye na dress woni ye usunu obai woni ye ni usunu obai no entiri sami timin saw ti ya ne dai amus babure se mum pa ya dawa wa bra mumre hu na be ye foto hu bi a kire ye kire mi wo ha mo man so kwapon ha ina sorofo ba me ho omo nyina ko ye ho a omba ye omo se ye ho a so mo se omra me ho nso wo konya ho bele so mi de be so da pa me bom pa ye sere ma bosom sere so asase ina ma bosom se omo ba he so ma de a chemi omo me de begi ye correct ja de mo betum de me pa ye sa mo se pa ye no mo de ka ba wi wo mpa ye no ana e ho afo so mo de ka pa ye da mo so mo pa ye sa mo ba mi busa o mo se na se sia o mo se mo pa ye bi o me busa ko se ba ko se sia e de stobere nsu agem o kwa sore pa bo ahye o dibli ka kiri udo sa de mo ha wuru na de wura na wo wura ho ade na wo pona o ba udu kwa no a wuni ka patina sa wo de mo udu ha na ro shi regu ho ebe ye no fi Nyankopɔ aso dem de so nja ho ya kronkron bia de a ye fa fi nko ho abosom fie se di pakra abosom fie a ye twedwan de dwedwira abosom nyina fia ba ahuru fi ho aso ne Ghana itimi de funu ko si asoro dem ye se ye afu da no ho afu so ma no ye de da bi wo ho itimi de funu ko si asoro dem ye se ye afu so ma enam se ye de da bi kura ho edi ha bi no ne ye ko no ene emre ne nkra bia na ye wo Ghana ha ne hu se obi se oto Yesu moja Israel Ghana for ho a o me ye adwuma me ti o mka Jerusalem Ghana for ho a o me ye adwuma me ti o mka Yesu moja wo ho e fa ne Yesu moja e so no buo ya obi nya bi ebu akoto jimile we TV crack TV bia e fa ne obi nya bi e to ma obi akoto jimile Ghana ni ya wo tua ngoma bo degree a onim nyensa sabe onim fie nyensa woto Yesu moja woto Yesu moja Yesu no wan akoto no moja na wo henefa yina emu se enwo se nti sia no heaven ne yakono na se yina yayira yina tuabo se yakoto Yesu moja de a Yesu so oni ba bia a yekuna nya na moja nti ne yayira ene sakomfobi usa almost babure se me de minim kai almost babure se oba kwa abrechiro na hwe mrechi no na akono de achire no afandada komfo ana bosomfo na obi odi bosomachi ebe di sa wo yiri obi to ko badwaman osuro suma ambeche no enso me bosomo bo firi eri brakune oba mi fie man so kopon ha omo abosomo ache omo ne ma sesa da wo bebre boni ahodo a wo mo adie bi se pozo obaka kire wo boni ahodo o mo adie Ghana no asai tina na se wonu mi me ka se 80 na mo Nigeria akom kame 83 akom bere no mu 83 akom kame min na Kesse papa
ne kutukune e ka no sabere no ne wiase hu ne ni pesra de no correct mia mi krom manso anto krom sabere sembi abai diska akoko ska ba e bugu sembi ska be go ada chi ya ska ira sabere progress ai dem frequency a we be before or the play e be sikrom wa aneno e chi we pay e din na ansa kwesi na otwe no uko jana biatia tefi so a skal sumo bebre uko bala so a skal sumo bebre uko se ya skal sumo bebre o mo ko hwiagu skal wo twam ukum ye bi o sanka skal mu ye lips kan bio e dis skal bio ti wa ko fa no fa so be na wo so enne ye gana ha ini pa enam sa asam no kan woda paso a umita na obedi jamatum no wa hye no ere no manji no obi ho na asam no kan na oto biasro ne nkwanti se mi kwa metiti wie no a meka no mi nkwan bo ho bai no correct so hu no plan kan asam wato wo ya tamfo am de meka ama gana for what say me my fulani ni me so ntwa ben na koko wie kata kase a ina ntwa ben ba na mo piawo no correct koko wie so kata kase a ina ntwa ben ma na mo piawo nti oba no wonde wose ogu mapade ni maso no ogu opapa o maame na sefo ina ni maso ya mapade no ogu ni maso pia so nana ye di adwene ti a ye be hwehwa fa futuo ma mabuna ye ba asa ne ma bia ne so akya meto no ma meja ho echi enso asa sa ma ye didi bone ye kansam bone ye chira bone futuo ben na ye sori futuo abede me ansa na me futuo no beto me bi sa say sa kasafidia abe fonten tan so fidia abe YouTube ne ho ahwan ne dia aba ben uhwemu a ebe awiase na ya na enye eno nti ne frɛ no bedom bekum abedom yɛn asa bekum ne obi gina bantuma ubusa nso wɔn ɔsɛ me wɔtafo obi gina tafo ubusa nso wɔn ɔsɛ me wɔtek nti no a abedom yɛn eba yi obi tim de sika to so frɛ brokyire brɛw no wa unua within minutes maybe ana ne kasa but safi di krono no a eboaye no enoa so na esa kum ye onim se do frɛ no onim se ansa na betufu no Ghana ye mpanimfo a yedede ya no MPP ne o mandisi no onse mpanimfo no men kasantie obo beti yadwene mu ha e ko kan be so nana yadwene mu ya na de sabi aka ho se dilma to sabi aha we de sabi o onse yadwene mpanimfo no adwene mu ya aso mu dididi wo mu hu nyaana yadwene mu ya ha se ne ye nyina aka ho bi o mamu ni nyina ye mpanimfo no yadwene mu ha sabi kafrachi mesre ka wo me ka se ye mpanimfo adwene mu ya ha men kasanti apanyini da ninye bi da efese uhuriti apanyina wo se ni bem nokure na asem America ne yesua de na asem no ka bi bom na ati bi firim na unya Johnny ka bom na ne mfaso abenya no saa ne ko wi because ya dwene mu ha empanimfo se sabe bu sabenya no sa wo si aboa na hunu ase akira ye nya wo hwe dabi Tell you, when you first say, what's your boy? Now, who has such a in your way, in your money? See, I'm penning for the general. Sabi Kafla, Semujna, a Kosra, ne Kosra, and Kabaya de Bayan was say, MPP Nibi, Penny Nibi, na Sabia Musabenyado, Obiako anybody. Essa is a party politics in Tino. Na NDC Nibi, so. Sana NDC ni bisu bibia na MPP so na ka hunu se ewiase oh my Ghana no ya ye dini nya no what trans adwene ho ebinum do mboja na jeto ho ma na nanom akoko agyeman ato ho
ye nanam bi kwa de moja ebi atwitwa bi nam to pete ebi esie bi animro so na wa betena mu di sika tiani yo esie bi animro so twitwa bi wanimro so onya se ye twitwa ase bi wo wo twitwa wo wo gina ho de sekai ta ya twitwa se de ye twitwa na ntwinam no ya to na mapete mu adi so e de betina amoman no enti me pa chawo se ne ye nananum di gya ye ana ye mpanimfo dabi ya guo mu animu ase asanteman enya bia se ne mpanimfo di gya ye dabi ocheman sa ne di gya ye dabi kroboman sa na mpanimfo di gya mo ana ebroman sa ne di gya ye dabi nana la me pa chawo ebroman mu eni sirem mu eni wiase afa na nyina me pisa ho se onana ochechire ebroman no sa na odi gya wo dabi enti me pa chawo ye mpanimfo ye wotire eni tire ka we abai ko sem pipifo eni enzi fo nyina ekabom se dabi no ma sore gina nanso se nya da se bi obi se nya no de obi nkoye bi nanso se no ama semuti de ade ebo ekokosechi no ebi ba body ade if say orokura bompa ye ndc blesso sa na o ma panyini mahama ye de ye no na pipifo ni aye den age but pipifo na nka ehunu se o my Ghana de egu hufi yekre tie mpanimfo ye ni mpanimfo papa makasema meka chewo ye ni mpanimfo papa fi se ekwa nipa ne befa so obenya tumi no nyana yanko ni magu na ni ko mwe guase no onwene ho na nya bia Ghana man no so e ya dwene ho sai obema ade we ya ba no won se Ghana man se sia utu kwa ya na ufiri Ghana won se agu ehu fie me se o man bi de be ya no exams ade be tira kona wo de be ya nsohwe no de achale ba ni nananom o man be na emfie 2020 o man panyini bi e de ko te beto abonte aduonu mienu e o man be ya te be ka sai Togo Beni ne Togo ni faso ga se Togo oh my Ghana o ni bisa be ba obi so hemu o bisa bu sa se na kote no so na kote na so na ze so o bi se ne so na ye kola be o se anu ye kokokokokoko ti se moja ya bo moja wa o hwe panyina basiriwa na ade kokoti kokowu ya eti se krama ya se be baba so aye no de beto a ya gofo se e ma panyini kote bi abode bra enyan kwase asemu a oh ewiase o musa o man no emu aye den na emom no enye sa kwa we kura na wo se kabode ba na o yese ya nana na eye de na eye sabe uyamtu na modanta na yamtu na ko dabi uyamtu o so pa yamtu adu na we na unum oh sesia NDC for enya MPP for no fisa mahama bleso o mu twetwe no so o wianam o man panyini mahama o mu diri djuma papa no nie so ho tesa na ne papa no nie ya twetwe no so o wianam na MPP for ani age ne edi ahurusie o man panyina okoyesi sesia ho NDC MPP bleso o de adu dan ya the saba so sesia so no MPP ni tieni o metie eso be prese omo so be hyehyehya o man panyini foforo beba se free NDC mu a omo so be de on di kura de ya be wuro no ho ne ye de sika wuro no trum wa wuro ebeba ya be bon on de neka ya be bon neka diri nyina ne ye de sika wuro no trum social media aba no wa hu ti we no abe ye ofa adentia o man ye ni gira blo Ghana man ye ni gira blo se ya nkoye chi anko suro bibi ya ko fa busum na mama yibu anfa mejina ya udi nsamfu a obekum obebodam obebo yare a ofa fo no be ko na papa fo atena se o man ne de enyi mesra me nuanu ma mosiso me nuanu ma no ebe ye fe ebe ye akono ebe ye niji ye ko school ni e kankai book bi o se de yi why na ompe akoko nkwai ye de why na ompe akoko nkwai ozakai na nto aso a o se why na ompe odwa nkwai ye de
why na ompe oya odwankwan sade bani sabuko nim de kwankyere ne nyina wu obi a okọ school bia ache bia onim de make nyina na why na ka benya sesebe na na empese president ene wada no ne wada ede why na empe ka Philip oba be na empe ko busia kura no ase omani monyam efise me na namu akọ de kai wo so oba pa de pa no ho oba papa ene pa no ho come on me na namu akọ otu wale a no otiwa na bia wo hyehyɛ mma bi na odi betwa wa na ya wadwe sa do se bo sa oba pa de pa no ho na je so betwa wo no obetwa no duru ba bi so a osu fidie bi a wo se aba we broni friend no call and kill me friend no makum me na namu akọ no oko tete on high school ni bi na ne blofo eti so otwo osu fidie bi a wo so wuru aba we broni friend no call and kill me friend no makum na se wo so wo se di ya na aba no wo do sa plan na wo se ampa oba pa de pa lo ho na ti ka be ya den pa be won se o man panyini sana panyini bi ana minister so ma MPB asam to obusia kro beto twitwa ajo eduru dia protocol ebe boa obusia no kra so assassin ani monyam enka na teto lo ebusia bi na obutimi de kase ye busia ni we dia wo hini bi be wale ye busia we mu enei ebusia ni bebre won sase a ye na nanum ehemfo eno awabeti obetimi kase away yo efi obetimi ye me na announcement no ne o man panyini buzia atwempena what the achievement what the ball hon samlane what chimi ataba aboa kwa won faso chew o man panyini no wada wo twane man pampwe adi